Kad mene neko zove, ko je sad, šta hoće, kad mene ovaj zove, šta hoće da ja kažem Putinu da njemu vrati njegove sličice. Pa ne može to tako, car moj. Ne ide to tako. Hej, ja volio da meni Dijanci vrate ono što s meni nekad davno ukrali. Razumiješ? Kontaš? Al vidi ovo sad, isto ima nešto što ja viko, hem voriko. Ali on se dalje pravi glup. I sad ja tu nešto ispadam neki hajvan, razumiješ? Ali ne ide to tako, ja sam čovjek u godinama. Kontaš? Ali te moj ti. Kontaš? Ali neće više ti, sad će ovaj umjesto mene pričati, ajde mali pričaj. Ja sam bio tamo gdje su oni igrali sličica, cijele pole, ali ja sam rekao njima, nemojte igrati cijele pole po zimi, ne valja. Hajmo radije šta, pojest, popit, razumijete me, malo graha umočit, pojest koju čuftu i otići tamo popit 5 pivi i rahat i tamo da ja primim svoju tabletu za srce i eto, ja više neću govoriti vama, hajte tamo, treba ovo, treba ono, nemojte se više zajebavati, ja više žvaca nemam, hajmo na tu pivu i dosta, majke, ja ću jednu kraću s mlijekom, aj zdravo. Kraća s mlijekom? Baš, jes propao, ali nema veze, ajde, pazi ovo, Ukrajina je, ja razumijem šta ti hoćeš da kažeš, razumiješ, ali Ukrajina je slobodna zemlja i ona nema veze sa Putinom ni sa vama, jer, pazi, mi imamo svašta u Ukrajini. Imamo, bez obzira što vi imate nekoga, ali mi imamo Usika, imamo braću Kličko, imamo one naše žene, sve imamo. I sad ti došao meni i kažeš da ćeš kraću s mlijekom, a ja po boreta pive mogu popiti. I to ti dalje meni trabunjaš. Šta ja hoću sad s tobom raditi kofane? Ma džaba ti pričaš, džaba ti si mute, razumiješ? Ali evo, opet to, ali hajde to ćemo kasnije. Nego, gdje ti meni pristavi jednu rakiju? Pa da ja budem hava, razumiješ? Ali sad ću nešto reći, dobro me slušaj, ja znam šta si ti meni mislio reći. Ti si takav, on je vakav, ali ja znam, ja sam uzeo sličice. Jer šta ti misliš, jesi ti znao kakve ja sličice imam? Nemaš ti pojma, ja sam uzeo sličice i vidio sam kako. Pazi ovo sad ću reći, ovo je samo jedno. Ovaj Trump i onaj Putin, oni imaju zajedničke sličice, sve. I u okrugu posjeduju cijeli svijet. Ali ja znam šta je pravda. Ja znam kako to ide. On kad je pravio zid protiv onih Meksikanaca, šta već, on hoće da napravi protiv cijelog svijeta, ali ne može tu tako. Pravda izađe na svoje. Pazi, ja znam kakvu vi propagandu imate, ali to ne može protiv nas. Razumiješ? Pravda uvijek izađe na vidjelo. Kad nećete nas napraviti ko što ste ubožni. Čekaj malo, ne možemo to tako. Nemoj više jesti govna, mi, narod i ove ljude što gledaju televiziju moramo pratiti glupim, jer propaganda ne može bez Amerike, Rusije i ostalih zemalja, država. Mi moramo da držimo ljude glupim. Razumiješ ti mene? A jedi govna sad, što? Aj dobro. Ma marš bolan.